I stojiš ruku oko, stoj. Pozdrav ljudi, Neca Paj. Stavi ruku ovdje. Senpai danas sa vama. Mi snimimo klip. I danas, dami i gospodo, neću novo se derem jer će da me kolju. Danas ćemo... Šta? Došla teta? Dođi. Ok, nastavit ćemo. Uzmite pištolj, pucate u svinje, zakoljete dedu, idemo dalje. In the clip. Mi smo ovaj ćelavi što se krsti, tako da ništa sekirajte. Idemo da ubijemo jednog debelog, tako da spasimo bre našeg. Gledala sam ćela, koliko sam cool. Čekaj, brate, kako da im što imamo od oružja? To mi treba, brate mili. Znači, dami i gospodo, on će da ide da piša, uzet ćemo njegovo telo, obućemo se kao on i onda... A ćemo da te ubijemo, nemaš pojma šta te čeka, ima da te koljem. Plan 1, it's not me. Fuck, plan 2, ne, nemoj si peder, molim te. Plan 2, fuck. Ne! Nein! Shit! Uzmi cveće, izvini se! Brzo! Pick up! Čuti, nisu me vidjeli, brate, da su te čuli, toliko bi ti bilo. Ok, ljudi, good smo, ništa ne sekirajte, continue the shit, bre! Nema šanse da znaju da smo mi. Ok, sad ne smijemo da trčimo. Dobar dan. Čekaj, možda trebamo da izbacimo sva oružja? Čekaj, stani. Kako da izbacimo onda oružje? Nema veze. Nećemo da izbacujemo oružje. Daćemo im cveće. I onda kad oni vide cveće, oni će da prihvate to. Evo ovaj. Ubica je tamo! Evo ga! Sram ga bilo! Vidite kako je agresivan. Totalno agresivan. Ok, stani. Idemo mi za leđa. Ljudi, ovo se zove profesionalni ubica. Znači, gledajte se. Glupi botovi. Pojma nemaju šta ih čeka. Ok, iza leđa. Sad kad ste im iza leđa. Ne! Što si perde? Please umri, please umri, yes! Kad igraš mini igricu, znaš kako dobro! Moram probati, ljudi! Sad se obučete ko ovaj. Prvo mu uzmete pištolj, naravno. Čekaj, stani. To be, sad više nismo glupi poštar be, sad smo... Šta smo? Bacit cveće be. Kako se baca cveće? Ne pištolj, cveće. Fucking idiot. Pištolj, da, hoće da nam treba i to vrati unutra. Ok, vrati pištolj unutra, what the fuck, ok, brate, stvarno toliko retardiran. Nema veze. Idemo sa cveće da kupimo ljudima. Ajde, pokaži se, kako da vam pokažem kako izgleda. Ajde, okreni mi kameru, nema veze, ljudi. Ništa, morat ćemo profesionalno da izubijamo sve živo što može ovdje da se izubija. Brate, uopšte ne... Šta se dešilo? Kako znaš? Koji ga peder... Wow, stvarno, koji smrdlja, brate. Ne mogu vjerujem što mi tog health skinuli za dž. Ovaj nije normalno. A ste vidjeli? Skills! A nego bre, to samo ja mogu tu ubijem bre i da ti spadne puška dok je repetiraš bre. Pick up shotgun. Fuck cveće. Gospođo. Ti nisi gospođa bre. Tako je. Mislim, da mi nudiš bulju. Mislim, ne želim da je uzmem. Gospođo! Baš sam tražio. Okej, wow, gospođa je profesionalac. Šta god da je ovo moguće. Okej, ne, fuck, zajebavaš me. Desi, shit, ne. Yes. Ok, ubio sam ga, ljudi. To je bilo ili ja ili on. I naravno da je on, mislim ja. Mislim, ne znam. Ja sam samo običan čovek koji je ćelav. Mislim, te brat, prepoznaš mene, mislim, ćelav sam. Ej, Zdravo, ne moraš, zdravo brata, šta radiš, zatvori se, jej, gol palica, jej, ovo možda bude jako korisno, let's do this shit bre, nego BOOM! Okej, čekaj, samo moramo sad da budemo, znači, profesionalni, ajde, please, skills, yes, oh my god, get fuck out of here, bitch, brzo, umro ti prijatelj, šta ćemo da radimo, fucking idiot. Repetirat ćemo se naravno. Pogrešan odgovor. Zdravo gospodine šefe. Ne! Wow, ja sam njega ubio, ovaj si iscimao i ubio me. Hello darkness my old friend. Nema veze, idemo na moj drugi save.
gdje su svi mrtvi. Da, ovo je specijalna hobotnica, da, koju sam lično napravio. Nažalost, nikad nećete... da mogu... Ne, teo sam se upučen kao ona ovdje. Ali su oni, vidiš? On njoj miriše noge, a ona njemu jaja. A on ne miriše nikom ništa. Kako čučnem. Smell, da? Ti se sviđa? Ćeš da subaš? Pa nego šta, nego da nećeš, ha. I ljudi, to je bila prva epizoda Hitman. Nadam se da vam se svidjelo, nadam se da ste uživali. To je kako se prelazi prva misija, zato dame i gospodo, ovo je bilo agresiv, sljedeći put ide stealth, ali nemam internet da vidim kako se prelazi stealth, zato je sad samo bilo agresiv. Tako da vidimo se u sljedećem klipu, dame i gospodo, ruka gore, spremni, 3, 2, 1, necen legendarni out, 2, out, motherfuckers, woo!